ya ko tuitangiye abafite femba mwiyahure JCE Movies Limited barateguye bagambo ngayo sinyasubiramo nuko bwami baburiyunze bwakundaga intambara sukweyunga kanze mvuge nka publika perezida wa publika nuko ati umusore munyeze agomba gukingirwa umukobwa nawe ntabwo agomba kuvira mwaho yagomba gukora ibishoboka akareba ko mugenzi nawe yamugumana tangira amateka ya kera myaka ya zamani filime nuko itangiye bahise rya zina ryayo bakisende JCE Movies Limited presents bafatanyije na Jackie Chan film. Jackie Chan mwenyene nyirega filimi niwe wakayoboye niwe wapanze inkuru niwe wakoze bikina ushima agafaranga barakwereka Jackie Chan Albert Yenge Willy Chang hariko tagira myaka zamani Stanley Tong film. Stanley Tong nawe yagize mu ruhare tagira hakuna ruhari baje gufata umukobwa w'umwami wo muri Korea gikomango bakazi The convoy of the princess just entered our land. General convoy zanye umukobwa w'umwami zirageze princess gikomango makazi. Jackie Chan n'umukinnyi w'imeno yagarutse muri aka. Jackie Chan is the myth. Mwari wanyuza rya film myth. Shaka kumbwira inkuru nagera imbere nkayitubura byo bita myth. Wongera mbetse nicyo nshaka kumvisha. Kim Hye-sun umukobwa w'umunyekoreya akaza kinyi mu film menshi cyane umwe muri Iris. Tony Leung Ka-fine bakinyi baraha. Nagera imbere bitewe nicyo nshaka kumvisha nkavuga ni murazi. Yerega ya imodoka yagira gonga ariko umuntu yagonza ntabwo yapfuye ubwo inkuru yihinduye sasa ukayivuga uko ushaka bitewe n'icyo ushaka kumvikanisha ukabata umuntu muri ryo ritagomba kumuryohera ibyo byitwa myth. Ukabwa w'umwami wa Korea abantu bo muri Korea sasa bambaraga bitandukanye naho muri China nuko byari ibihugu bitandukanye. Tuzanye hari cyitwaga Imperial Seal mwafataga kashe y'ibwami mukayizana kugira ngo ubundi bwami bwemere koko ari mwe mwaje. Umusore Shayeri Kananga yabonye umukobwa ni mwiza araroba. Su is so commanded. Yawe nagarinze madamu mwokapfa. Madamu ubwo dufitanye abana batatu ntago kantazi kamurenge gutesi. Osam nari haye Mr. ni musanca amazi. Ngewe bakiraho barabateye. Sasa twatangiye fina avuga tubafashe umukobwa bamuvana muri Korea bamuzana mu Bushinwa gusa ngo uwo mukundaga nagomba guhita ava kwizimu ya filime sasa. Imperial Majesty tuzanye kashe y'ubwami nuko filime ra ukobwa arabatemera kwa janwa. Continued friendship between our nations, Princess kubwo bushuti bushyabwe ibihugu byacu tugiye ko umukobwa wacu Shin bamujyane bamurongore yagirwa umugore mu rugo bose uvuga ko ibintu ko biri mukabifatwa agiye kundongora nta kundi nyine kangende mukobwa agiye kwitanga byashini bwatinze bazana kashe bayimwereka nambi harabarash filime nuko itangiye harabarash umwami sinzi ni bande people there harabaje bitegura intambara harabaturutse we mugata umukobwa w'umwami Princess to take her to her rightful home. we mufata umukobwa tumujyana mu rugo ugomba kubaremo nona rightful home. Do not interfere. Hatagira uwivanga cyangwa witambika. Now come to my Leo King. Uyu mukobwa nagasubiraho yaturutse agomba kujya ibwami mu Bushinwa. Barabyumva neza. Ubwo yabonye we ndaceka bitari bworoye dutori intambara immediately. Nona akana Soldiers attack! nataka nona ha nyambi marafora mwe mwitegure mukinge aragukinga na mwambuka kwinjira muraste dore imvura y'imyambi mu kirere hari ibyo bari kujya hano bahamenya amakara hano hari biriho essence no guhita byaka filime ira sasa turore bahise da myth. Umusore yavuyeyo aza reba katabara umwami kazi agomba gutama ubushinwa bano nabashinwa abaje nabanyekoreya turore muve mu nzira twatewe twatewe General afite ndogo bitera imigeri hakanuza umwami ari umukobwa w'umwami arimo katangiye gushya princess tangira gucecesha umukobwa katurore hari abamukundaga mbere nagwemera kwa mujana sinzi niba bamujyana cyangwa batamujyana cyo naramenya gusa filime irahatu umukobwa atangira gucika katurore
umukobwa ni mwiza buri kibi cy'ubwami ni kimwe nta muntu ubujani baba bakubwiye ngo nicara bari kwicara cyane cyane nk'aba ngaba ari uri imbere bamushenjwe bagasajya hasi atorore hakuno ari uri imbere arakurikira generale ni uri mu nshingano zo kubacyura umukobwa baramusaba mucyuye ni ikibazo arakurikira tayari ngomba kumuyobora parika hakuno umukobwa w'umwami ni wameze neza sava tangira bigabo byaje baje ari cyaje ni kimwe wakundaga umukobwa ni uri imbere katurore bakise Damith bagabo baracanga bose indwanyi fighters to the battleground sobete intambara Jackie arapanamira nta kuva kwizima asubira kwibicovari kwifarasi ati ibigozi kigabo gishaka kubashyira hasi kigabo umukobwa ari mindani umukobwa ni mwiza umukobwa araseko kigare cyari kirenze umanga rakomeza barakurura umukobwa w'umwami kumanga dore ibazana bivukira sasa generali nufata ibihano ni gute uyoborenga n'umukora iminsi mwahawe yo kujya kuzana umukobwa yaje imbere fata imigozi hambira mu nda neza barakurura ariko sinzi fata inkota ayishinga afata inkota katurore ratabara cyangwa sinzi umukobwa yarumiwe mu buzima bwe n'ubwa mbere mu buzima bwe abonye umuntu mwitangira bigeze aha kanangara nizwe umugozi uramurya mu nda kigabo kivayo turore yanga byakunda ratabara tukugiye gupfa ni wakunda kombo rugabo nta mutima wo gutabara gifite ikibazo ni turajyana ntago tujyana umukobwa w'umwami dusubiraneyo you are betrothed to me wasezeranyije ko tuzabana twarakundanaga ntago twasubiranayo and I cannot allow you to go to the king of China. Sasa nanjye ntago nakwemera kujya mu Bushinwa ntago bishoboka It would look like surrender. bisa nkaho nawe manitse amaboko namvuye ku bintu Die like this? ushaka mpfe gutya nta cyubahiro mpfanyi without dignity kiriyumvira cyakananga aho uziko ibyo umukobwa avuze ari byo nambaye ikigwari wangu avana y'inkota niba agiye kwica umukobwa sinzi katorore nawe afata umugozi sasa filimi iraho naturutse muri Korea uturuka mu Bushinwa utsinda ni umujyana katumurwanire arihambira urwane. My orders are to protect the princess. Amabwiriza yanjye no kurinda no mukobwa princess gikoma ngoma kazi. And we may both fulfill our missions. Wa musenze twese tugomba kurangiza misiyo yacu. Iyanjye no gucyura umugore mu rugo, iyawe nuko mujyane bwami kajya kurongorwa n'undi mugabo bagabo batangira umucango. Uyu we ako ya mukobwa pfe yapfa Jackie Sinoza barafata bose bakeneye umukobwa mukino wo kopi mwana hako imyenda y'umukobwa yambaye yatangiye gushya katorore imyenda y'umukobwa utangira gushya gakurura imyenda itangira gushya filime nuko itangiye nakubwiye mu rugo ryo wumva izina Sankara avuga ati filime z'umwaka tu bagabo baracanga bagabo tugiye kumanuka namubaga nawe arakurikira tu kigare kiramanuka yamunyijemo inkota bitari ubushake ibyo atajagambiriye Princess mukobwa mucyure kandi umucyura amahoro kizasi inkota ye. Take back the princess. Fata umugozi w'umusore mukobwa ni mwiza. Run! Gira vuba musenzi. Run. Katurore gare naryo kumanga sizi gare ryarenze kananga rasimbuka gato tomora mukobwa asiga garo kwaryo rigenda kwaryo nago bagenda kwabo bamanuka y'amazi yo hari ukujya ku ruhande y'amazi ukidumbura hasi ukameneka binje amazi kumerwa kananga rwarotaga filmira urugo rwari ruri mu nzozi za danje shawo uko bakamanutse
numurikira kanguka datawe hega datawe inanga iri hano mbega inzozi ikigoryi cyane kangutse haraka Jackie Chan yagarutse sinyira ubukoryo muraje muryoherwe sasa filimi iraha mwe nabwe mwicare murya ubuzima reka kurya amafaranga si ukurya umwana mwese hari uwayabaraze namwe bari abana bazashaka yabo kananga ajya kwitera dushe mu gitondo. August 7th. August 7th kwa munani tariki zirindwi having the same dream for 3 months. Maze amezi 3 mbarangira inzozi zimwe. Sasa filimi ukuntu imeze umusore atangira tuya itariki zirindwi z'ukwa munani August 7th filimi iraha ko yakoze mwangane gusubiza inyuma nuko nshanga musobanukirwe. August 7th. August 7th. I've been having the same dream. Now zifite inzozi zimwe. 3 months. Mu mezi 3 months. I'm always an ancient general. Kandi mbona ndi ahantu kera mu bwami bwa kera nazi ancient kingdom. Asakamo of a great army. Nabonaga ndi umujenerali w'ingabo nziza. And I rescue a beautiful princess. Bona nimara tabara igikomangoma kazi cyiza beautiful princess. Akira mugenzi wa telefone ya Sonia. Hello? Hey William. Hey, uri he? Back in Hong Kong? Wagarutse muri Hong Kong? Great. And sawa. Mugenzi afite mushitero yaje muri Hong Kong. Sasa nashini cyaba yaje kurira mushuti. Your help with something. Arajye nshaka kumfasha. Hi William. Bite William. Dr. Chan. Bite Dr. Chan. Sasa wamusore mugenzi Jackie bamwita Chan. Dr. Jackie Chan. Gravity Research Project. Hari ubushakashatsi twakoze kuri project yacu dushaka tuba twakwereka. It's my lab. Yewe nabandi dukorana mu mushinga wacu. It's a well-known fact that spinning an object at increased speeds. Musore, hari imashini gucyo ko yahagarika umuvuduko wa muntu cyangwa se gatuma umuntu yaguma mu kirere akana gato. Muri make iyi mashini twakoze ishaka kuba yarwanya cyitwa gravity, ikaba against gravity. Very expensive. Muri abatarize nimo ngiye kubwira hari imbaraga cyangwa se ububasha bwitwa gravity bushaka kuba bwamana umuntu hasi. Niyo mpamvu usimbuka ukagaruka hasi babyita gravity force. Sasa rero uko bimeze ngoko. Bano bari bavumbuye imashini ituma umuntu ashobora kuba yasimbuka akaba yahera mu kirere. No my area. Mwana urimo uravuga ibiki? Gusa ngo hari mugenzi ko nabasobanurira genjije ndavuga amusori abatarize hari amagambo bavuze mu kanya ngo hari ibuye ribashaka cy'agaciro bashaka ko bashyira muri iyo mashini kugira ngo gravity babe against nayo babe bayirwanya. Secret lies in this. Mwana nyeneye umfashe kuba twashaka iryo buye. Sasa akono kujya bashaka ibuye hari ibitabo bigaragaza ayo iryo buye rishobora kuba ryasangwa muri Dasal mu Buhinde. Hano bari mu Bushinwa ni Hong Kong ni ibihugu bibiri bituranye. You see? Ntago bituranye ngo birafatanya ashaka ko hari mutundi duhugu duto. Musore ushaka kuba wagiye imbere kuri page bigaragara ko ari wagize uruhare mu kuba twashakaye mu buye ari against gravity. Mwani hangane ushaka kujya kwezi nago nagufasha. Sasa Jack yanze gufasha mugenzi we William kujya gushaka ayo iryo buye ry'agaciro rishobora kuba washyira muri iriya machine ikarwanya uko umuntu yagaruka hasi. I understand that you want to do something no one has. Umva musore ntago nagufasha ihangane. Ntago bishoboka. I would like to help you honestly, but I protect history. Umva naye kagufashije gusa nimo ndarinda amateka. Sasa kugira ngo iryo buye naryo aribone ni ibyajyana n'amateka ya kera. Bibuka twabonye umusore mu myaka ya kera nimba ari inzozi sinzi. What it be 10 years? Ari amafoto nayo imyaka 10 cyangwa. Niba ushaka ko twagirwa amateka kuki wifotoza se? So kugira ngo amateka agume. Hey, who's Maggie? Your girlfriend? We, uri muri ahama ninde ugamagana ni umukobwa mukundana cyangwa? So, what happened to Monica? Monica ameze gute mugeze afite umukobwa witwa Monica akunda. How is Monica? Sasa gasore mugeze Jack ni umukira afite durinza bamo ni birahure gusa. Umugabo yarankopeye izi zitunga bake cyane. Do reba hakuno parafo yishyiraho agakingura parafo imirizana. Na filmira. Dead. Mwana nshaka kumfasha unjerema agafaranga uyu umukire. Kano karamukire umufasha azi no gukora ubushakashatsi arasimbuka. Babonetse gato. Nako karambuka aje gukina golf. Basane mugoroba golf ni mu rugo nta bintu ngo tujye kuri golf akarabu. Nari ariya ni golf akarabu ngo mukajya gukina. Rimwe mu mwaka gukina buri munsi ntagaro kubishakisha. Yeah. Turore. Can you do it for me? Wabinkorera wamfasha ukanshama agafaranga ukamfasha gukora ubushakashatsi. Let me face danger alone. Ndagusabye. I trust you more than anyone. Ndakwizera kurusha undi wese. Kina bas. Ku kiganza cyanjye. Mugenzi ni mushuti, ni best friend.
gapira amufasha ko bakora ubushakashatsi mu bagiye gushaka iri buye ry'agaciro gusa ngo barisanga mu ntara yitwa ni Dakar ni muri Sudan kandi kuribona bagomba kurira icyitwa Great Wall urukuta rw'agatangaza Ubushinwa mu myaka ya kera ni impamo kandi ni byabayeho bya nyabyo baragiye bakayitwa Great Wall n'urukuta We're nearly there. rwari urukuta runini cyane ku buryo baragiye bararukora ruzenguruka igihugu cyabo ku buryo umwanzi agomba guturuka hanze wese bagomba kwamubona ni mu myaka ya kera myaka ya zamani na n'uyu munsi kandi urwo rukuta ruracyahari n'ibigo nka Israel ariko ngo ntago ari urukuta rufatika ruraho ni fake Exercise. I do get exercise. we kuki titoza ngo zamuka nditoza ariko Tennis. nditoza cyane Those are video games. Do not count. kigoryo muri kuri za video games za PlayStation nguri muri toza muginga we byo koratiza bastard tugende karangarana bagiye gushaka umunyenzi buye mu Buhinde sasa aya mabuye yageze mu bihugu byinshi hakuna rusenga hasengera naho harahari That the holy man who could fly. sasa ngo uriya mugabo yasimbuka wibuke ngo ibuye bagiye gushaka ngo rishaka ryaba against gravity force imbaraga za gravitation For a closer look. uriya mugabo ngo afite imbaraga gusa ashaka ko abeshye abaturage kandi Imana ibikora kandi afite irindi buye akoresha kugira ngo asimbuka yere mu kirere afite izindi imbaraga ngomba mugabo yarasimbutse hayo datawe Allahu akbar bahinde barahabageze mu Buhinde kandi no bazuko bateze indege barasenga bigo ry'usigara bihagaze kama ukapfukama twipfukama tugiye gushaka iwe kahambirwa tugiye kureba ikintu gituma nguma mu kirere tugende sihute se nyine kagabo paka hejuru Come on. kumwana nzamura ariko nzamura fata ukuguru biri mira nyiri ubufinde bwaramuzamura Got strong legs. se kura kahambirwa tugere amasari baducika These carvings are amazing. hano hari ubuvumo bw'agatangaza Has its own story. caves buryo hano hubatse za cavern danje bageze hano na amateka Buhinde giye kureba uye ritaraboneka na rimwe bararibona cyangwa sinzi katurore kugera hano Looks like it's floating. bisa nkaho imva iri mu kirere sasa hano hari imva iri mu kirere Jack There's a sword beside the coffin. there is a sword beside the coffin hari inkota impande y'imva Imagine that. imva ntabwo nabyimagine sasa uyu musore buke ahora arota ibintu ari mu mateka yahashize abona ari kumwe n'abantu ba kera na mbere y'ivuka rya Yesu hano atangiye gukamera asome aya mateka bihura n'ibyo ndota To Qing, this prince once brought treasures and women to Qing. tangira kumva uburyo umusore bamutegereje kajya kuba yashingiye ngo n'umukobwa atanazi bakabana mu rugo buryo umukobwa byagenze kanagaje gushaka ibuye ryabaririra hano hari amabuye y'umukara y'agaciro And gave him her painting instead. nta kindi cyabaye umukobwa yafashe ifoto y'umusore bikera ntabwo bafotoraga barashushanyaga kumbe yavanyemo rya jisho William, no. wese muzame ibuye bana sanduku iramanuka wa mpadiri nawe aramanuka uye yo sanduku irapfunduka muzehe yarahanutse hejuru Are you okay? Jack maze neza Just move. we sanduku ivuye ahiri uvanyemo iki Stones like this. ntabwo ngize muri ibuye ry'agaciro nk'iri ngiri Search. I told you not. n'ubwa mbere nakubwiye ngo ntugire ikintu ufataho I was going to return it afterwards. ndarisubizayo bana You nearly got me killed. wari ugiye kunyica Come the coffin. kumbe kureba neza umusore hari icyo yabonye cana agatara sinzi n'iki kumbe wa mukobwa ahora arota yabonye munsi y'imba hari ifoto y'umukobwa birereka turore ese uyu mukobwa bigeze bahura n'umunsi wa rimwe atangira kwibuka hari umunsi umwe hari uwashushanyaga umukobwa yari mwiza birenze katurore ese barakundanye cyangwa yagomba kumucyura Wanted me to paint a portrait of concubine Lee. nyiri cyubahiro kazi ntago nagushushanya udasita umwenyura She won't smile. umwami yaduhana ntago byemeye gushushanya umukobwa atamwenyura umukobwa waragarakaye bamugejeje mu Bushinwa ntiyaseka n'umunsi rimwe General Mong. General Ma wa musore yaraje umukobwa yapfaga kumva umusore ibyishimo bikaza yaramukundaga umusore yari mwiza ugenze kuri iyi nshuro umusore yari kananga w'Imana ari general ntacyo yitaho umukobwa ari mu rukundo yamuhaye ke yamwitaho yaremeye yitanga kubwe mugenzi Perfect. byiza cyane uramwanyuye ugakundaga umusore ntago ameze nk'abakobwa b'amatimba usanga se kugira ngo ni igisasu cyacyo hagase kugira ngo ni ibisasu biri guturika hafi aho cyangwa nta mapine arimo araturika gusa umukobwa umuseka neza umwenyura
arabina akavuga ngo umukobwa amwenyura neza wajya kuri ugasanga arasama ngeze umukobwa yakundiraga igisore n'icyakananga nta kintu kitwa muri dunia Mungu ni runanga rw'Imana. Yeah. Perfect. Byiza kabisa byiza cyane. That's the smile. Yamwenyuye kabisa. That's the smile. Smile no kumwenyura, laughing no guseka. Jack. Wait, wirotaje. Wait, I'm sensitive. Jack. Someone's coming. Hari muri murazi. What? Nagoshi. Kumba barenzi. Ahagurutse biranga. Quick, move the stone! Subiza mibuye wa musenzi nagora navana hondi. Subiza mibuye. Abapagasi bavayo. Jackie. Gira umufindo. Jackie nagava hari mugongo afashe ku isima yaraka avaye basubiza mibuye bamusenze we fashe ingota biranga. Jack, help me! Jack abasanze banyatatse nabara. Jack ni utabara. Kananga ni ugutabara. Jack aguruka amusenzi we amushyira mu mvi ndani akabaza mfonyera ndekura amusenzi we ajya kumurambu kugira gutya urubeje agaja tawe utwinyo akanagira kaboko napfuye aronje atanga urubizo agaja we agaja we aho mana Jackie amaboko yombi ndapfuye ukapfa Jackie subiza mu rutwe baracanga bagabo yakujomba mu mwaka icyuma barabaza kananga akwepa kagabo nabahinde tu bahinde bingwanyi erikave ene mwambura inkota ndakubaga inkota iramanuka yikata umusatsi umusatsi awumaraho kamushenjwe arongera akaraga bagabo nakujomba aravuga aramurapira ararapa yumvise byavuga bitabaho navuga ibitabaho ati siniya firimira arahwera ndagutabare ko ndapfuye urantabaye ndagutabaye ukoze ibiki. Oh, is that all the thanks I get? Let's go. Tugende baburetse. What did I say about stealing? Inkota nige wayifashe Borrowing this. baya tugende bakananga bavaye padiri yahanutse hano afite amabuye atuma ahera mu kirere abari abarame mukezi mwizera Imana n'abana bashitani mu batake bakurikira ibigoryi pigaye mudacibwa mufata umusenzi bakurikira abasenzi bapanze aramanuka yibuka ko yibagiye ikigoryi ajya gutabara ikigoryi wina musenzi iyi nkota bajugunya hasi urugoryi mu mugongo rurakandagira ruramanuka urugoryi munsi y'amaguru baka hasi dore kananga ukashwa Jackie avayo. Let's go. Tugende ucika fata inkota benye dini babaye pifata yeye mufata umusenzi abenye dini barakurikira moto tabacika mufata umusenzi bakurikira abakafiruna ari haji kabavu mukurikira abasenzi piga mufata abasenzi barakurikira hano bari ari ubudukende bageze hano kajugujugu igomba kuba yabatabarika bacura mu rugo baza gufata kajugujugu katurare bagenda gufata kajugujugu kwa musenzi we ndabagisha inkota y'amateka wajya kingoroti mufata amabuye mpro kabatera amabuye mabuye Jackie ndege atangiye kugenda indege bari kwitera amabuye menshi ndarambe pilot atangira indege kananga arasiga ndapfuye tu William aragenda sasa reba hano filimi iryohera kananga asigara wenyine ari mu Buhinde ntago ari mu Bushinwa ngo riba barahazi aratangira kwirukanka sasa kinabiro kugeza hano arenze ndapfuye gusubira inyuma tu ari kumanga umusenzi turamubonye tu asubira inyuma
asimbuka ntabwo bakagira no kwitanga tu no gufunga umutima umutera amabuye umuhata amabuye ye aramanuka ageze hano manira ishimwe tundahagaze akiraho inkende imurya inzara aramanuka yapfuye mazi tayari mazi ndani Kananga buruko agize akantu kamubaho shaka muri filme sasa iyo aryamye hari ibintu yibuka yagira ikimubaho nk'ubu aramutse asitaye yibuka asa nk'uwera akanya gato akibuka ibintu byabaye zamani Princess! tangira kwibuka umunsi atabaye umukobwa w'umwami princess byagenze bite katurore bamuvanayo bane umukobwa w'umwami mwiza wa muri Korea uyu musore kuranira ubushinwa Kananga yicaye hakuno umukobwa ni mwiza I failed in protecting your highness. Umbabare nananiwe kuba nakurinda nyiri cyubahiro your highness kiraho yo bamwe bashaka umukobwa ajya kumujyana kuranira umugabo bakundana baracyamushaka yo basirikari bagabo ni benshi bagabo ndakubaga amushenje shira hasi ngo cyanga tumurangize mahitamo na yawe riyumviriye shira hasi ngo cyanga tukurangize turamurangiza mugenzi Kananga amaze kwitangira umukobwa kira hasi amsenzi Kananga amaze kwitangira umukobwa kenshi umukobwa ni mwiza wibuka iyi nkota afite uyu munsi arotari yakoresha agacera bamuteye inkota mu rubavu generale kigabo nta mbabazi cyamuteye inkota mu rubavu ahantu habi nkota mu rubavu generale umukobwa ntacyo yakora ndangije inkota ni ukwicomora kata akaboko kigumuteo katwe mpande y'umukobwa ameze nabi bamuteye icyuma mugenzi umukobwa atangiye kwikundira Kananga meze nabi wakomeretse yasubira inyuma I'm not worthy of your help. nta gaciro mfite kuba wamfasha nk'umukobwa w'umwami Why do you put your life in danger? ni gute washyuza ngo mbyago ku bwanjye singufashe My country ni kubwo igihugu cyanjye worth protecting at all costs. inshingano zawe ni ukukurinda nkakugeza imuhire amahoro nta n'ikintu ishinzwe Country by ndimo ndakorera igihugu cyanjye ibi byose nibyo arimo aribuka kirinda umukobwa w'umwami mbere y'ivuka rye uyu munsi ni 2 na kangahe na 10 na kangahe nako kantazi jya hasi arahwera byacu ntibyatinze umukobwa w'umwami nawe ntacyo yakoze yaratangiye kwinkundira Kananga uve kuri amudage yavuze ati umwe arapfa Kananga yaritanze kugira ngo acunge ubuzima bw'umukobwa katurore umukobwa nawe nta kindi yakoze yafashe igishinge sinzaho yakivanye n'imumbazi nanjye ndareba filime nimba yashatse agatara gasongora ajya kumudoda ntumbaze tangira kudoda Kananga filime iraha aradoda Kananga w'Imana ni Jomamfu ni ntacyo bimbwiye katurore yumvaga ari umukobwa w'umwami atamukoraho atamuvugisha batanarebana mu maso barako yamurebaga yibikaga urutwe baramuteye inkota baregura impande zombi hasi hejuru byacu ntibyatinze Kananga uko yakaryamye masabwa aragiye burihirika burisunika Kananga nawe arakanguka wangu ni danger tu mugenzi abona umukobwa w'umwami ibyo adasanzwe akora ibyo atamenyereye kuba yakora arimo arabikora ku munsi wa none arimo arafura ibyo yamuhanagurishije yafashe imyenda ye mwenyewe abariyo akata aramuhanagura tugaruka uyu munsi Kananga yaragiye amazi aramubungatana amuvana Nyabarongo amugorora Nyabugugu Don't be naughty. moti wikifata guce mugenzi hano umukobwa mwiza arimo arakina n'inzovu Lakshmi. Lakshmi, nkoraho touch me where are you going? ugiye he
kumbiza vuya abonye umuntu mu mazi. It's a body. No umuntu one, it's a body. Pick up the body. Wetara umurambo uzane. Pick up the body. Terura umuntu muzane. Umukobwa ni mwiza. Careful, be careful. Fata kananga shyira ku ruhande. Yahwereye. Nzovu umena amazi umukangure. Ubundi yarari mu mazi ntakimukangura. Byacu ni bwatinze. Masaya yaragiye ico umusore bagenda muvaniremo imyenda baramuhindurira. Bamaze kumuhindura ni byagarukiye aho rero. Nguwo yaryamye hakuno. Filmira. Igitondo cya kare bakobwa ko bari mu myitozo kwagakangutse. Hakuno baba bacuranga n'abandi bakobwa ni beza. Bahinde kazi. Myitozo baritozo niba atari ukubyina no kurwana tu. Kizine kungufa ariko. Ni mwiza. Bamutoraguye ni mwiza yarotaga ni mwiza Mr. Abakobwa ni beza. How are you feeling now? Much better. Thank you. How do I get here? Nagize hano gute. Very badly. Nagutoye mazi meze nabi. Ndakuzana. Where's my... Iri, uravuga inkota yawe se? Taravuga. Kwino nkwereke inkota yawe iri. What is this place? Hano ndi turi. Place of the Dasa martial arts. Hano na hano bitoreza imirwanire kuvana mbere hose mu myaka ya kera. Na harinzwe mu Buhinde. He's a master of the 275th generation. Tumaze imyaka irenga 200 bitoreza hano gusa anko wanje ni ubungu busigaye ayoboye. Arasuhuza. Meboretse twakira umukisi meboretse. Aturutse mu Bushinwa mbanza ari kungufu tu. Turebe impinde na kungufu. Avaye umusore. Muze hara. Suhuza. I heard you made the news in Dasai. Nambeje ko bahageze mu mogoraba. So much trouble. Nace mu byago byinshi. So much trouble. Pen of a Dasai king. But you also broke the 2,000-year-old myth of Dasai. Bisenga na ufite ibintu bijyanye n'ibihuha ujya mu by'imyaka 200 imbere y'uvuka rya Yesu. Spiritual training. Nyetozo yemezite. What I understand is to genuflect before those levitating holy men. Nizere ko abari abantu tabizera basenga babeke baturage. Spiritual training is not about raising your head and looking up. Musare muta kwitoza mujyane n'umwuka so kuzamura umutwe ngo byimbe ubyimbye intorye ebyiri wahinze mu murima wawe. It is about lowering your head, gucisha make, humility and kandi ukagaragaza ibyiza gusa. Makonse. Young man, musare muto rero. I know why you came. Ndabizi kuri murayireba ni yawe nevuga inkota mudakeka nuko. Pasi inkota. Gotham haro bahamagaye. Kananura vayo. Raka. The sword's not mine. Inkota ranga ni yaje. Come to fight. I just Ntago naje kurwana aje just to find some answers. Naje gushaka iby'amateka. Fight for your answers. Niba ukene waje gushaka iby'amateka rwanira ibisubizo rero. Niba ukeneye kumenya amateka Kagabo gatangira mu Rwanda. Yaje gushaka iby'amateka natsinda nabona ibisubizo natsindwa. Kagabo kamwambura inkota wamuginge yema nkurangije. Yo Kagabo kampasi inkota ye. Karicanga. Gacanga inkota. Ubwonko buramuha. Ntekerezo tangira kwibuka mu myaka kera Kagabo barwanye kare kameze nkaka. Yipanga nkuko yipanze kera. Musore kaboko kamwe kurabira rwana gusa nshoboye. Kaboko kamwe kurabiri. Nibuka ibyabaye zamani. Kagabo baracanga. Turone Muzehe yari umwe buryo umusarwa nabitse nkaho atari uri kurwana n'intekerezo zirwana. Kambura inkota. Ukuntu
gukera yabikoze umusore muto Man. Musore Now do you have the answer in your heart? bifite mu mutima bingana iki You can become one with your soul. It must be a bond from lifetimes ago. musore muto uburyo urwanisha inkota bisa it might be a born life cycle bisa nkaho ari ubuzima buri kwizenguruka bisa nkaho ari byakubayeho kera utari muramenya Master, Metere do you really believe in past life? ese wizera ubuzima bwashize do you really believe in past life wizera mu buzima bwahahise Which life is a past life? musore muto buri buzima ntabwo ari ubwahise Life is present life. ubuzima nubwo urimo uyu munsi What life is is an present life illusion and what is real? ahubwo kigomba kwibaza ni ibyanya byo ni ibihe I always dream of an ancient general and a princess. mugeze njya kuba yaganira umusaza inkuru yose ati nahoze ndi umujenerali wa kera mbona umwamikazi mwiza cyane I don't know what they have to do with me. sinzi ibyo aho bihuriye nanjye Know if the things in my dreams really happened. Yesterday, I saw the picture of the princess inside. ejo nabonye ifoto y'umukobwa w'umwami muri ubu buhinde nibaza aho yaba yaragereye mu buhinde birancanga This first time, my dream was reflected in reality. gusa iyo ndose rimwe na rimwe ibintu hari igihe mbikora nko kuriya ndwanye mu kanya kashize ntabwo nari nabyiteguye gusa narwanaga umunsi umwe twarwanye kera kandi byabaye kera nibyo ndimo nabona birimo biraba gusa imyenda yarahindutse n'imyambarire na tekinike na tekinoloji Master, metere I'm really confused. Dream may seem amazing and without sare mto rero go kigomba kwizera nta kindi wemera Muhammadi ndamwemera wemera Allahu Akbar ndamwemera ubemera nk'iki nk'intumwa naho Yesu yemera nk'intumwa tu umwana w'Imana ntukemere ko ari umwana w'Imana jya wemera ko ari intumwa change babyita shahadu Memories? ugomba kwizera mu cyitwa memories ibyabaye ahashize kandi ukibuka Who is he? ninde uriya What is he trying to tell me? ese uwo ndimo ndabona nicyo ashaka kumbwira only you can find the answer you need. umusore mutavuze ko ushaka kubamenya nkubwira ibisubizo byahahise ugomba kubyimenyera kandi ukabyishakamo muzihara aho yamuzanye umusore kugera gutya muzihara aho yamuzanye hitaruye kureba umusozi uyu musozi mbanza awuzi kuva kera sasa ndashaka mbabwire filimi ibihugu byaje kwitandukanya ubwo ibihugu byatangiye gutera imbere batangiye gukora amamodoka amabunda naho mbere ubuhinde ubushinwa bwari bunini harya mbere babwitaga ngukira hanyibukije ngo kapfa King Dynasty ni Qing Dynasty ubu Bushinwa bwari bunini harimo ubuhinde hafi kugera mu Burusiya bwari ubushinwa abize barabizi nyuma yuko iterambere tangiye kuza bwaje kwidiviza hano bari mu buhinde gusa mugenzi ntabwo bwahoze ari ubushinwa ku myaka ya kera mbere y'ivuka rya Yesu yabonye amabuye atangira kwibuka ibyabaye umunsi umwe hari ibyabaye ahantu hamwe cyangwa ahandi umukobwa yararyamye umukobwa w'umwami wa Korea umukobwa yarakangutse hari urubura bari barimo barakubitiriza urugendo bari kubagera mu Bushinwa kugira gutya yewe Jackie General Mani gwino uryame kanangari yabaye robo yagiye acunga umukobwa imbeho iramukubita bukonje mukozeho amanuka nk'ibuye arameneka kanguka kumushyushya bitanga iki nyiricyubahiro ntabwo wapfa gutya yafa nta kindi cyabaye mugenzi yaremeye avanamo imyenda yose arebe ko yakorosa akananga mugenzi atari ubushyuhe bitarabagaho n'umunsi rimwe avanamo no gutara ubushyuhe kananga mugenzi yaritangaga umukobwa atangiye gukunda nako zari zakunze zera uraza kubaho winsiga unsize nawe tukasigarana ndagukeneye mugenzi bose zaragiye mugenzi baragira konje ni zose byose nibyo kananga yibuka ntago byagarukiye barakomeje kugeza mugenzi umukobwa atangira kwishimira umusore akishimira n'uburyo bagenda ntaga mukanira nta mubuza umutekano
ntaga muza kwisanzura nk'eri bwambe. It's the first time in my life I've no bwambere mu bwanjye numerewe gutya nishimye bigeze aha. Rituals, no rules. Nta mabwiriza, nta migenzo, nta ki. Meze neza. To see your highness smiling. Birashimishije kubona muzima nyiri cyobahiro yubika umutwe. Why do you look away? Kuki ureba hasi? My place. Ni inshingano zanjye. I'm happy now. Ndishimye nonaha. Just to be friends. Reka tube inshuti. I want you to call me Aksu. Nshaka kuzanyita Aksu nukanyita nyiri cyobahiro cyangwa se umwamikazi. Sibyo? Niba kundi umusore. Kikunde cyakananga cy'Imana munyenzi karacishimira. Kananga nta gukora ku mukobwa wa mwami no gukuruza igiti. Your Highness. Yeah, nyiri cyobahiro kazi. Great War. Tugeze kuri Great War ukuta rw'akataraboneka. As far as the eye can see. Nyuma nanyu mu wareba. Xianyang lies just over the hill. Ubu ngubu batugeze wataha umukobwa arabaye. Mbanza atashaka gutandukana na cyakananga. It's complete. I won't go. Please take me with you. Ntago nshaka ko tujyana ducika tuvena twigendere. Imagine my life. Tujye kwibanira mu bundi buzima bwacu. Way. Ndakwinginze. And treated like a prisoner. Sinshaka gukomeza mfatswe nk'imbohe. Ba mu mabwiriza ambwe ngo sinisanzure. Nshaka kwishyira nkizana. Yeah, mugenzi yicaye hasi. Yikundiye umusore yumva ko mugenzi tataha. Zani mwata ni yahure. No, Your Highness, please come down. Uri yahura mu biki? Highness, please. Ndakwinginze. You also. Ukora amafuti. Mission. Your people people. Mission yanjye. Only if you stay alive. Nyeneye kusigara uri muzima. They need you. Baragukeneye. Sezeranye. Yes, I'll stay alive. Sawa ndaguma ndi muzima. Umukobwa arabaye shaho. Yeah. Yemeye gusigara ari muzima. Check, police is after you. Kumba tugarutse umunsi kana kangutse polisi zaje kumushaka. Bamubonye agusha padiri hasi mfate musanze sha. Cekesha umukobwa. Kobwa cekesha nako umusore. Come with me, Jack. Wait, get change binja mu isoko. Ndani. Kananga karitse ntaga yize. Isoko indani. Mu isoko ndani. Katurebera irahe. Yeah. Isoko indani binja mu isoko. Arabaje kubyina sasa. Kubyina. Mashenja rihera. Shenja ko wapi? Yeah. Ndani mu isoko. Ni soko ndani. Yeah. Imira. Kumbe kananga arajya avuze byakuza. Ukari maravuze akabora afite igakuru gahamagara inzoka. Filimira kananga aravugiriza. Barabyina no kwijisha bakwepe polisi yaje kubashaka. Kuvuga ni mwiza. Bwiza so gashaka. Kumbe hafa hari kirimo kiraza tu. Aravuza ye. Twazo ndohamagara inzoka ngo zibyine mu bantu. Aravuze. Umugabo abonye inzoka yikanga mari ari karuma. Ntago nabwira ikigo gito. Inzoka imande ya kananga. Imande ye. Wibuja. Polisi. Kananga na. Inzoka. Iregera. Fata inzoka. Turapfuye. Mutabare. Umusenzi nguriya shama kurikira umushenje. Oh my god. Baraje tangira. Mwihangane kabaga subiye inyuma na kariro tu. Kariro kari kaji. Kananga. Fata inzoka. Kujana mukobwa. Polisi iramubona kananga wa musenzi we. Oh my god. Kobwa aracika. Chika na kananga. Polisi irakurikira. Musenzi sana raza kiba inkota sha. Nkota na amateka. Nkota niyo bakeneye. Yeza n'umukobwa polisi imbere yabo. Hey mwabashenje mwe. Why are you helping him? Kuki muri afashe n'umusenzi? Help him break into the temple?
nigute yakwinjira mu rusengero namba yarota Kananga bafungira inyuma y'urugi Kananga arafunga kamukubita ngo ni mutwe hasi bamuhatiye urwoko bashende afunga urugi mukobwa n'indwanyi mukobwa nawe mukobwa ariko agize gutya Kananga araroba wewe zatawe ibiki ntacyo rwana neza umukobwa bakinga urundi rugi Kananga ndapfuye fata uboko bamuhata inkoni arirukanka tu ndapfuye tu kombe hakuno hari uruganda ruzana ibipapuro bakomeka hakuno biro 30 byonyine nibyo bijyaho ubirengeje ntiyemere kujyaho umukobwa aracika Kananga abapolisi mukobwa ufite munda hezo ntawe aracika mwenda barawujyana Kananga kote niyo bashaka mwote jya hakuno hari byasupaguru tumutuntu dufata ku bikarito bagarara kuri supaguru birimira supaguru irafata urukweta rwanga kuvaho turapfuye tu nambara Jackie tekinike ntayindi nugufana amaraso tu kuvana amaraso uyu amaraso ni menshi ndapfuye tu amaraso ni menshi hano yambaye sandara acomoramo wamsenzi mujari nambara rero tabundi bushi ndapfuye tu nambara bundi buja bose bajya hasi amashati arafata birimira afatisha iki kugitwe mutwe arafata sasa tekinike no kuvana amashati inkweto nako zivamo rese ni nyinshi avanamo arahaguruka umukobwa nawe ahagarara kirimo kiraza nyuma yawe igice cya hasi ugapfawe ijipo mukobwa kandagira hano na hano na polisi ingofero yako arayambara iyi ndayifashisha mukanya ndayikandagiraho arangije afatisha hasi akaganza kera kandi kaganza hasi akandagira ku nkweto ze hano ajugunya akagofero imbere nagakandagiraho nako tu mukobwa birafata kafate zingweto ndaziyambaza avana amatapi birimira mapanzi itapi ya mbere akandagiraho tape akandagiraho utabara umukobwa Kananga amufatisha hasi aza birimira urakora ibiki nshaka udukandagira cikijipo aragica ifata umukobwa Kananga afata hasi afata ku maguru wigenda amufatisha hasi guma amaho gombe hari kirimo kiraza gikata udupapuro nikigera ku muntu kiramusya Jackie ntabara tekinike no kuvana ipantaro nakundi ipantaro igasigara umukobwa amabere ari hasi amabere yafashe hasi nako yambaye agasuti arakurura birimira yawe give me your hands bafata hano amwambika ishati Andregit tayari birimira nakubwiye amapanza abantu bapanga baragwira mapanza birime ziragwira Kananga ari hano birimira ndakubwiye aramufata hera hasi kahambira hamwe igikata cyaje Jackie Philip mimfasha ya tayari pana irasigara amasogisi niyo afashe na yaravana mukanya tu mfasha ndapfuye koroza umukobwa gasuti karasigara tayari give me your hands fata hano amwambika ishati fast simbuke Jackie birenge masogisi arasigara tugende bari maragenda igisi kirimo kirasika ageze mu mugezi na durubogisa ugacukamo hari urutente imbere arazimya ubutoki barira bubaze habuze gato sorry hangane ntago nafite guhemukira let's go tugende komeza n'urukariso rwe yaratangira leta umusenzi turamushaka cyo ntago nafite ko twica bangu policeman na mugenzi ibiganza byafashe muri kore byane bwatinze kubwo ni mwiza and it'll take you to China. arakugize mu bushinga nugira ikibazo muragaca paka mugeze ubwato nta moteri. Will I ever see you again? Ese nzigera nkubona ukundi. Will I ever see you again? To see you. Zagaruka nje kureba na metere master. Take care. Sawa turi kumwe umukobwa ari kundiye cya Kananga. Rwa Kananga gose rukundira ko mugenza ruhuntu hatari. Hakuno. Kumbe Kananga ryabuye baraje muri ya machine against gravity.
yewe bare gutunza cyangwa bari tunza aho uri nta cubo ubu uguma hejuru ka William Kareze kazanye bandi ba scientist bagenzi bako bakajyabona ari atari any no material on earth. Data we uziko nta kintu kitajya mukire wangu duri kawa kawa dore kuna yinywa transmissions ariko mid-air coffee break. Data we nimona kawa mu kirere ibintu byose baye against gravity biri gura mu kirere gets blocked it would be functionless. baramutsaborotsa akantu imura nkweramo babaratse gato utaboroka ashira imbere ryabuye kigwa hasi base ku rugo rye Yeah. Ega? Jack. Jack. The project's working. Birimo birakora ryabuye. Where they come from? Bikora biki? We don't know. Ntago tuzi gusa umuntu ntago arava mu kirere marahera hasi. Ibuye rirakora neza cyane. Kanangara. Kira uhana nkuni. Dihanagura. Kwa bwafite ibitambikizo. Kombe hakono. Wibuka ngo mu bwami bwa kera filime itanyoro ratubwiye ngo yakoze Clay Soldiers. Abasirikare yakoze mu ibumba bakoze mu ibumba. Barabo kujya bazinde umwami twaga China ariho haturutse zina China. To be 100% sure, it would require some testing. Kugira ngo tubishe na kujana twabyiza neza no kujya twasuzuma turebe ko iyi nkota nimba yaratutse mu myaka kera mu myaka 221 mbere y'ivuka rya Yesu. Nkota rayidepoza hakuno. Yeah. Kumbe hakuno wiya munaga kogo bakorana. What are you doing? Urakora biki? Belongs to us. Iyi nkota ni yacu. Was donated to the museum by Jack. This sword has been donated to the museum by Chan. Iyi nkota yatanzwe na Jack kuri museum, Jackie Chan. Museum. Iyi nkota ni yacu ariko nako this is an important national artifact. Aya na amateka y'igusha turimo turarinda. To everybody. Ntago tugomba inkota kwitakaza. Ushaka gushimisha abanyamakuru ubaha inkuru ziryoshye. Ko ufite inkota y'imyaka 200 mbere y'ikuvuka rya Yesu. I haven't completed the project. Ntago ndarangiza umushinga wanje ariko ndimo. Sword may have proved to be a critical. Wenda iyi nkota wasanga yafasha mu byo ndimo ndigaho. Will benefit everybody. Kugira ni inyungu za twese. It's ancient, lifeless. Ni yacu ni imyaka ya kera yiduhe. Completely worthless, Jack. Jack, wewe muska. Yeah, it's old. And totally inkota irashaje ko birumvikana gusa na inkota tuyitanga mwihangane. Because I almost died getting it. Yerekana nanjye no gupfa ngiye kwifata wa musenzi we. So wafashe indege ngasagara amabuye wo kapfa. You'll take them from me? I will. Urayinyaka ndayikwaka. National treasures. It's national treasures no ubukungu bw'igihugu nago twabutanga kandi wihangane niko bigomba kumera. Ntago inkota iva hano. Why did they call it safekeeping when it's really stealing? It's an important. Ntago avuga ngo marayibika neza no kwibuka ngo kujya kurya amafaranga mbere y'abanyamakuru nani nzaguha. William yarababaye. Biramurya. William. Would you like to see who's been funding you all these years? Ese uza abantu bahoze bagushaka banashaka no kuba bateza imbere ibintu byacu ngo twirire boro amafaranga muri boro za kera. Kumbe hakuno hari abandi bashora imari mu kuba bashaka amateka y'ibintu bya kera kujya birira amafaranga. Harohari ni umuprofeseri. Ni wowe? Professor Ku. Professor Ku. Sasa uyu professor nashinda kora. Afashaka ibintu bya kera ama museum yaza kubigura mise y'igihugu akabaca amafaranga kandi ikindi abanyamakuru baje gushaka inkuru no barapesa bagafotora bagashyira mu binyamakuru mu bitabo bakandika bose baricyura. Cancel my contract. I won't be a colleague of a criminal tomb raider. Ntago nakora n'umunyamwaye w'umunyabyaha kugira ngo nshaka amafaranga. So you and Jack weren't plundering and raiding na Jack simukorana kandi mwakora akazi kamwe sasa ugiye bukiza na Jackie Chan. In my life I have found a great many valuable treasures. Na uriya mugabo umwe nabonye yatuma mbona ubukungu bwataraboneka. You and Jack. We na Jack. I thought you hated him. Narizi kumwanga umuswa. Even though he does deserve it. Kabone nubwo ataba bikwiye ko namukunda. Gusa shoboye akazi. What is it you want from us? Udushaka iki? Shaka dugufashe iki? I want you to continue working with him. Nshaka komeza ukorana na Jackie. Jackie after umukobwa asa nkaho yakunze mu mateka ya hashize atazi ninde. Ukamushaka nikamona ibyo bukungu byinshi bitandukanye. That the world has ever seen, isn't that what you want? Ibyisi itarabona itanatekereza biri muri ibyo muri murashaka. Tugaruka hakuno. In failing health. Kananga amaseso myenzi bari mariga amateka ukasoma amateka to create. Buriya Imana himbazwa abashinwa bamenye gusoma kera Imana iraba yarabafashije no kwandika. Abanyarwanda biraturya. To survive. Bose barimo barasoma ibintu bimwe barimo barasoma inkuru ya wa mukobwa. Gusa umusore yibona ariyo yageze yateka turure
and the soldiers. Yaba ari imoto yaba adapfa katurore sinzi yaba ari impanga cyangwa baraje basa nibyo ntaramenya. Musore atangira gufotora ibyo abona byose agafotora. General Danongo agiye kwinjira bamwitaga Danongo uzina mwaryumvishe Danongo agiye kwinjira raka Danidan. Well, Jesus His Majesty. Mwami agiye gupfa. Majesty. Sasa hakundi bwami ari bana avuga ngo umwami wa Korea agiye kuba yapfa. Nako umwami w'Ubushinwa. Finds out. Ntago dukeneye ko hari umuntu ubimenye. You will be executed. If anyone finds out, you will be executed. Haramutse agize umuntu umenya ko umwami agiye gupfa mupagasi uri umupfu. Uricwa ku karubanda. Hana roba panze n'umuhungu w'umwami uyu nguyu ufite fresher nyinshi cyane ukagiye gukinywa n'umukobwa ufite masurubu. Ufite masurubu ni muzehe. The immortal pill is ready. However, sasa ako nakitwaga mortal pill cyangwa se mbano hari akanza katumaga umuntu adapfa akaba imoto akazaba igihe cyose. Mortal pill. Moto no dapfa. Imoto nako moto nupfa. Imoto no dapfa. General. General. The immortal pill is ready. Mortal pill igiye kujyanwa ituma abantu babaho bakanapfa. Bivuze ngo iyo mortal pill ishobora kuba yatuma ubaho iteka ryose cyangwa se ukanapfa. However, she was attacked. Igiye kuba yakwimirwa ijyanwa muri Korea bayigumana iminsi miki bazayigarure kandi tugomba kwerekeza. Sir. Nyakubaho. Fresh horses. Mwitagwa tugiye kwijana. Bagiye gufata ya mortal pill wibuke our plans. So now they are in jeopardy. Umva umwami agiye gupfa ntago tubizi kumbe wa musore Jackie yarinjiye hakuno bari maragana uburyo umwami agiye gupfa. Yarabumvishije. Ukubumva ajya kure umwami ari marakorora. Your Majesty, the pill is ready, but my man has been stopped by a mortal pill irahari tugiye kujya kuyizana. To retrieve it. Gusa igomba kugaruka imuhira. Is His Majesty's safety. Akora ibyo umwami akubwira musenzi. The situation is most urgent. Umva ibiye turimo biragoranye. Aho turi bicisha so dushobora kwataka kugira ngo bayiduhe. Nako tuyitanga. Musore gendo yinzanire nkeneye kubaho. Mwami ashaka komeza kurya ubuzima. Majesty. Biri cyubahiro kanza nyizane. Hello, General. Bite General mukobwa mugenzi. Kobwa ni mwiza. Farewell. Byiza cyane. You return, yes? Uragarutse nyuma na nyuma. If that pill saves His Majesty, you won't have to die with him. Meng Yi swears to protect you. Ndakora ibishokane nkurinde kandi nagucunye umutekano ugiye ikibazo. Tangire. Kobwa mwamaraha. Kananga nizo nshingano zo kurinda umukobwa. Yeah. I'll wait for you, my love. Ati nzahabe iteka ryose ku bwawe kandi nzagukunda paka. Mount up. Itegure. General. Sasa general yabonye aravuga umwami agiye gupfa badashaka kubimenyekana. We swear allegiance to the general. We swear allegiance to the general. Turagapfa kubera general turakapfa. Indahirira. General. We swear allegiance to the general. We swear allegiance to the general. Nakora ibishoboka byose munyeza afashe general. Agiye kuzana mortal pill. Abaho apfa cyangwa se akabaho ari icyitwa imoto adapfa. Niyo bagiye kuzana. Katurore birahirahi. Banditse the myth. Aracyari Sankara da preme ya ugusobanurira. Icyo bagiye kuzagisha ko cyatuma nabaho. Umva andi mabwiriza. Uriya musenzo atubanye tuvuga ko umwami agiye gupfa nawe muhitane. Sasa Kananga baramupangiye yicwe. Bahereza ubutumwa ku ngabo ziri mu mahanga babwire muhitane umusenzo bagiye kuzana mutapira. Kananga yagiye atazi bijya mbere. Bamupangiye kwicwa. Karinga barayivuza. Karinga bayivuzaga iyo bwami bwabaga boje gutabara ubundi. Bagakomanga ku Buganda mutabari. Hari umujenerali wundi wakiri ubutumwa. Mugabo ni indwanyi. Kintu dufilme twinshi cyane. Yakinnye nyinshi. Feast of the Legend. Feast of the Legend. Hano hari ingabo ayoboye. Jackie n'abazayoboye ingabo ze. Yo! Turore. Ngabe ebyiri zitandukanye zimwe zivuye mu mahanga izindi zacyari mu gihugu. Karinga barayivuza.
muhagarare muhagarare. Orders you to hand over the pill. Chancellor aravuze ngo mutange pill umuyobozi ukurikira umwami nk'uko bavuga ati umukuru wa Kigali. No one else. You dare to nta wundi watanga pill. Sasa undi mujenerali nawe avuye ibukuru wibuke ibukuru batanze cyo ngo Jackie yicwe cyane. I shall grant you one warning. Mwabasenzi mwaramuze cyako kujya kubona ejo azabyuka nakaje mu gitondo tange pill. Moto pill niyo bagomba gutanga. Obey or die. Muba batajya gutanga mfaru wa general aje kwifata. Hari abari bayifite bajyanye muri Korea y'Amajyepfo uyaje kwibaka. You will not get it from me. Nagwa ayivana kuri ji Karenga barayivuza ingoma barayivuza. Position. Mwitegure mwataka basenze de moto pill. Shaka kuba yatuma nabaye imyaka yose banze kwitanga. Bana bari bayisanganywe hari abandi baje kwifata banisha na Jackie nawe n'ingabo zo baraje. Mwatake mwitegure barafora gico kurasa. Burase yo kinga na umwambo kwinjira bashoboye barayikwepa. Atakevu byose nibyo Kananga arimo arafotoramo yibuka ubwonko buramuha. Yabayeyo ntabwo yabayeyo. Njiramo indani. Ambararos njiramo indani. Katurore Bakise myth. The myth. Jackie Chan niyo mukinnyi w'imena. Sankara niwe musobanuzi muri kumva. Sankara people. Jacu nibwatinze barabazenguruka. Hari ingabo z'ubwoko butatu. Hari zari zifite pill, hari izindi general bamushyize hasi wari uyoboye. Ntambara iratangiye. Ntambara irarota. General wari uyoboye ingabo z'hano zari uyoboye pill bamushyize hasi. Jackie azanye n'abandi basirikare be. His Majesty orders you to cease fighting immediately. Uba nyiri cyubahiro umwami aravuga ngo rekera kurwana amwereka kashe y'ibwami. Hano hari kashe sasa yo bakoretse kashe ugomba kwemera ko bivuye bwami. Umwami niwe ufite uburenganzira kuri kashe kuyerekana. You dare to forge an imperial decree? Muhagarare. Kill them all now. Basa mbicho nona. Filmira. Uvuze ngo general comes with an ntago bishoboka general. Nubwo twese turabajinani n'abagenero batubahuriye ku rugamba. Dare you disobey a field order? Ni gute mwa cyozo ko umusenzi bayo mwabaginga mwe nawe yita umusenzi. Ivanayo. Ntago tukubashye. Sakindi zabyara ikindi yibaruke. Turagusuzugura kapfa. Cheka no bastard. Raka. Turore. Bakise the myth. Shatso abyita ibihuha ko umuntu aba yatubuye inkuru cyangwa akayitubya. Ngabo. Bagabo baracanga. Bara. Bagabo bara. Ngomeza tugende. General Monsur. General. Master wants you dead. Jingabo nyuma y'ingabo zanjye ndakurinda. Nta gukoraho genda. Bandi baracyaza. General. You need to go with Mang Jia. Ugomba kujyana ingabo zacu turakurinda humura cika. Jana kashe yisubiza ubwami. Cyo berekere. Fashe darapo ry'igihugu nakubita hasi. Komeza barwane. Baracika. Katurore.
abayoboye ibwami wibuke umwami ntago ari muzima bapanze ko nta kindi kiba usibye ko yicwa General ashiramo Rafora target ashira hasi raka kubani mukomeze barashe n'umugenerali general mugenda wariye izindi ngabo mucike mwerekere katurebe birahirira he aratabarwa cyangwa sinzi anaro umwami bashize mu mwambi munini Rafora turore murashumasha tu bandi barasanga amasha baya bateye mwisho barutunguka inyuma mugabara numurashimasha tu bandi barashaka amashamunga naho wamuhanze musake mu nkoko target kamwisho bari mata kwinguka hakurya Dani mukanya barahagarara Chavari atangiye kunanirwa tangira kugenda bucyo amaraso ayihoye iki sinzi bano barafitwe tu yatumwe ngo yicwe yamenye ko umwami yagiye gupfa abari bukuru ministre mukuru nabandi bayobozi bavuze ngo yicwe nago bashaka abaturage bayimenye bageze hano barahagarara katurore birahererahe sinzi ibi byose mufore bararasa Jackie aracha abuze gato Chavari yananiwe bararekura ngabo zibaraziha ngihangane za rwaye sefu tugomba kujyana ipelo ku mwami genda na umusezi we dasigara ndwa genda ucunga n'umukobwa w'umwami cyana iyo pilo ku mwami uyimuhe agiye gupfa arebe ko yabona yitwa immortality ubudapfa immortality cyangwa se eternity tukaba tuvuze mu buryo bw'Imana buzima buhoraho beburetse kagabo kiyagazo nk'imbwa ry'uruhu mugabo nta kindi cyabaye koze kuri Chavari Black Queen, you have done your duty. Ukoze inshingano zawe. Kumbo karema arakora ku Chavari kigoryi cyari kuri suri. Rwa sinziri. Mwihangane gazatse pfuye ntago ziri gutaruka amagambo. Jack, I'm sorry. You were right. Those relics. Kumbo rugo ryirura mugambane rugatangiye ko n'undi mukire mu professor yitwa ndemwe. Hari byo nakuzaniye. Yazanye ifoto ya mukobwa. Thank you. Wakoze. I did some research into the geographical attributes around Xi'an. You once told me that your dreams had waterfalls and tunnels? Yewe wigeze umbwira ko sanakoze muri bushakashatsi gusanga zawe hari ahantu zihuriye n'amazi amanuka ku misozi maremare. Aya mazi in this waterfall, William. Aya mazi nene yabonye mu nzozi sasa mukananga hakuno yibuke hari abandi bane marakora nabo bamwemerekera ka cyuko nazajya avumbura nka boro y'amateka ya kera cyane bazajya mu 10 kwijana nimba ari 100 akabana 10 cyangwa se bakanagabanira hagati ni byatinze sasa kananga wibuke burukaros hari gibi narose byanyabyo behind the waterfall. There were heavy rains one. Murabona wanta uri papa ndi papa mamaji inde soshomura papa waso agafilme ngaturi muhanzi yitwa soshomura baremye abanyakigali ni danger na rurayunguruye bamuryohere bose. About 12 years ago there was a drought. The water dried up and that cave was discovered. Ngo mu myaka 12 ishize ngo abantu bajyaga buri hano hejuru gusa bakavumbura ko ari ubuvumo buri mindani gusa badashobora kwa bakinjiramo. They covered the entrance. Bavumbuye binjije gusa komeza mindani byaranze.
What's your plan? Nurapanga iki? Go in the waterfall. Ngiye kwinjira muri ariya ma entering the waterfall. Ihangane zasepfuye cyane cyane. Jack, you don't know if that dream was even real. Ye ntabwo uzwenda n'imisozi uruta zarabayeho. I've no idea who the woman is. Umva ndimo ndizera wasanga iriya nkota narose n'undi narayibonye. Nibindi wasanga bihari. Let me get this right. Reka ngerageze ndebe ko ibyo ndota bibaho. Doesn't go on. Uriya mukobwa arapfuye. Naho hari Linette arafunga wamaze. Ingenzi ari mu rukundo. Hari uwo yakunze mu myaka ya kera. Kumbe hakuno harabaje. Kananko ajyana mugenzi we. Harabakurikirana ka William kamuraburije. This is it. No. Ibintu byo dukeneye. Tugende dufata iriya piru ya kera tumaga abantu badapfa. Uyu musenzi yavuye mu myaka 200 mbere y'ivuka rya Yesu. Ubu ni imyaka 2004 aracyari muzima rakapfa. Tugende dufate moto piru. Bashaka cyitwa immortality. Ubu udapfa. Muri iyi minsi Sankara basigamwe da Sankara da immortal. Udapfa. Musore aza ku mazi waterfalls. Mu Rwanda ibi nabihaba niba binahaba ni hamwe tu jya mu Ruhengeri. Hanze ziruze waterfalls n'amazi amanuka ku misozi. Yeah. Musorara kagenzi ka William Karahano kapanze n'abakiyashinga umusumari mwibiyashyiraho umugozi agiye kujya mu musozi ndani ariko mugenzi ari ibintu bijyanye n'amateka y'abo mukobwa yakundaga yaba yabona avayo. Do you copy? Over. Do you copy? Over. Uranyumva neza cyane. I'll call again as soon as I... Ndongera ngwamagane ngera mindani mu musozi. Jack. Okay. Sasa amazi amanuka ku musozi. Bite William. He's too talented to fail. Yatara afite impano yo kuba agifite umutima ukomeye ajya kuri karasoro karamunaga. Kamunaga akajya mu musozi ndani. Ya kuri rasoro. Sepuringi. Mugozi. Yeah. Dani. Musozi. Roga je mindani. Baza manura kagoryi. Mugenza ashaka kuba yabona uwo yakunze kera aracyari ntagahari. Meze neza. Karabaza kamugambaniye. Kazanye bakiri. Byavumbura byose bakiri barabitwara bagayeho make cyane 10%. Butindi nicyo babyita. Musoye n'umukire w'amafaranga saya shaka. My ass hurts. Mwana ngeze midani tundare tuvugane. Ndimindani gusamazi yankupise mwana umunaniro ni wose tusinzwe mbasha guparamira imisozi. Gentlemen, ara over basore tukinje mindani. Clear. Mwese mwitegure tukinje muturitse. Bagiye guturitsa umusozi. Sasa hano mwaye kibi cyawo. Iyo haje umutingito gato. Vibration itazwi. Iri unknown itaza iturutse. Tayari umusozi urayiduka. Bamani